ole am sa in thlir tu te chibe ka bu le vek chewa to tuma chuan hei tuna kan hmu lai hi John Kenti van hlimpuya le Armal som tlunga ten nia chuan kan hriat angin John Kenti hi he mizomi pa zinga chuan boxer zinga chuan a thaber kan da ania chuan state danga te lo fe chuak fo to ni bok ani chuan mizomi pui tam tak hianin man dewa tang to khan John Kenti tumpui tok hi mizomi pa hian anom thei don lo ani hi ti khanin ami tam tak chuan an soina sa thin hle ania chuan tu tuma hian a tumpui tok tur tak mai Armal som tlunga aron ding don ania aron chau sak ania chu chu tu tuma hianin anin nek don ania pui rem rem don ani chuan John Kenti hi he kan hriat angin mizomi pa chuanin a tumpui tur tok vela an ngei pok kha ada nil theizel khani chu ti rualin tu tuma abi tum tur hi Armal som tlunga hi theu neu view don lo ani Boss Home Appliances LPS Fight Night SG John Kenti van hlimpui le Armal som tlunga anin lan dona sipei boxer pahnih hi anin chawa in hnek turin thuthlungna an siam fel aron tiri apane thupo araurum ngal le bok ani LPS promotion chuan mizomi pui hmu chak in hnek chop chuak turin ma an la a engemaw chen boxer pahnih ador hnuwa aizola an hole na tur le an kir le na tur baka an lo man tur chungchang soin in rini zang khan anin rem thei bok pro fighter abitum ne vek le voinga sani som pali le sani som pakua inkar champion thei John Kenti vana hi Indian Navy ni in Delhi atangin fight night atel turin akal chuak dona rit choi chak Jeremy Lerin nunga tenen Indian Army Sport Institute Pune a ommek malan mizo leilunga in nek achak to lebok ngaron tinia a pui riap riap dona ni hemi atum pui pa po hi a Pune ommek ania khating enge Indian Army Sport Institute a ommek ani bokania chuan kan hriat angin mala po hi tuntuma John Kenti a tumpui tur po hi mit heu neu lo takania boxer tha takania a tumpui to chula ne zela ne ti khanin boxer atum to chu tukdal theilo ala nei mi lawani John Kenti po hi helai kan muang hian apitum ala ne vekania chu mai baka a champion ngun em mare voi nga ngot ha champion to a kum sani sompali atanga sani sompakwa kha halo champion zak to bokania John Kenti wa limpuya tuipui ania ani hi chu a nek rengot po hi ana rem rem hle ania boxer satlia chuanin antum ngam lo chok bokani chuti rolin tuntruma atum tur amala po hi soitawang khan a nek hi ana ding ding hle maya John Kenti ipon a powerful anti zok khani bokani chon hi helai kan muang hian hemite pani a mizo chul chuak ngai mai boxer thapani te ani nek na tur le ani matson na tur hianin LPS lampang ten an thei to pan chua tak zeta nia ten an lo man tur te le aron hona tur te chon an kir le na tur thleng khanin agreement thatak an siam fel vekani chuting ani lo chuan hei John Kenti te chuan helai mala kan tiang chi boxer thatak mai an ni po hi an kir le na tur thleng khanin sum le pai kha hau takani chu wang chuan tu tuma hian mizomi puite tan a fight monom tak meron chop chua pui nge meron chop chua sak nge hian du wangin LPS fight night ten thei top aron chu ania anin pek na le mizomi puite min du sak na hi a hlu tak zeta ni chuanin heting ang chi anin nek don re re hian boxer thabik anin nek don hian ka chauche tia khatinga ke pon ka chauche lom tia in nek mai mai ang khan ding ai lo ani helai kan muang hian LPS promotion chuan mizomi pui hu chak in nek chop chuak turin man la a engemaw chen boxer pahni ador hnuwa aizolan hole na le an kier le na tur thleng khan aro tiang do hi ria ti khanin enge a huai hotu organizer te khanin thei topin a poisa chu ti zat chu ania nga ti khanin boxer thami te kha an thlemin an hril hre thin ani chuanin tun tuma John Kenti le mala in hnek na tur news hi kan share chun chom zelang light heavyweight huanga round le in hnek tura ti an nia kumsani somni pani national games silver medal latu mala chuan John Kenti hi Mizoram a nei lo ang ani awangin avok le len riawin ka hria chu wangin ani ne na in hnek hi ka tua a phur om to hle in ka hria ati aron ti pokania atong kama hrim hrim po hian a men hle ani kumsani sopakwa pro fight champion ani hnuwa atum tok le amma ading tur zon mu har satel boka wangin Mizoram a mumal takin tuipui boxer John Kenti vana ai nek zui lawa fight night manga hunra anei theitu chu atana chona tharpoi mo taka ngai bok aro titel bok ania soitawang khan anni pan hi mi ro rum ve ve andi wang hianin apui hle don ani
electric veng lung lei chuan vor malatan in nek poimo le mezo mi pui not pui mu thei tura a in lan voi khatna ani ve thung dona kumni kalta khan national games a mizo boxer zinga che thaber ni in middleweight final alu ta hriat ero ala hlo tok lo ti a in pom aron ti bawk ania chon helaya amalan aron chhanna hirin zon kenti hi mizoram a nei lo ang ani awangin avokla len riawin ka hria chuwangin ani na in nek hi kadua phuram to hlein ka hria akada ni lo viau dorani aron ti ania engponi se boxer kan nei that pahnih te na hi tiak anga avoi khatnan an hani ma chhon tur hianin mizoram chhunga mizo zofa mai ni lo state pon lama om thleng khanin en cha kan tamani chuan en tu po hi an theu neu viau don lo ti hi a chiang hle ania a chan chu zon kenti po hianin mizo boxer kan nei zinga atum tok kha a mulo ti la dot kan sui lawanga chuti ang khopa boxer thra ani wangin state danga te tiang khalin ramtan state ai o ten a chuak zak tho ania chuti rualin atum pui tur mala po hi mi theu neu lo taka ni national games a po silver medal lo langa to khania national games su ani taka chuanin a theu neu lo dan chu kan hriat theu ari no mani chuan tu tuma anin nek tura hian tu zo nge chakanga tu nge ding changzo kang ti hi mizoram mi pui tam takin tun thleng hianin a voina tang hianin an rin siak lui to ania chuan cricket te po then chuanin ka kat chak to ni an ti ngal ut to bok ani chutiang ani wang chuan a pui hle do na mizo boxer in ma chon kan mu to chuan an ni pahni tluka mi puin an en chak hi anom lo ti thei ani bok ani engponi second series zelang an ni pahni ba ka hian pro fight champion lai pathum anin lan do na in nek pui bera pro fight title fight a munom takai ma chon to bantamweight champion ladin sang le ramdin thara anin nuai le do ne round ruk in nek tura ti an ni aron ti boka ne an ni po he an theu ne ovio don lawane middleweight champion siler fruit long le evlel than liana junior anin tongnon le don boka welterweight champion lerwat zela hauzel chuan lelmon puya abitum ve thungang aron tia welterweight a po hianin an nek hi an hle to ane julani somni paruk sana lps arena a in nek voice sari om dona naupang beisai om tan hun siam saktelin kelo indian state centers of excellence noya in zirlai el joseph boring pacha sia ha le h zomuan puya scholarship anin nekang aron ti bokania apui viau dorania saitong khanin e julani somni paruk zan ale dona hemi fight hunom tak lero pui tak hi en doni chuanin cricket te baka he amon hi lps arena ani dona nia ta khanin tam tak chuanin vo in atang hian lova om mai ka du ni ti tok pokhan omani chutiang khop chuan hei tun tuma in nek ro pui hian ngak lel to ani an muchak to ania zon kenti a tuk dal thei hi a then chuan en ron om vat sela ti tok te pon omani zep thu cheng lawa amaro chu zon kenti hi chu ti mai a tuk dal thei hi ani melin arin om bok si lawa chuwang tak chuan an en chak ngoi to hlamaria state pon lama mizoram state pon lama mizo na thlak om te khangpo hemi fight ron en tur hianin ron ho kha an tum sa hle hlomani engponi se julani somni paruk zana tunge chakanga tunge mizoram boxer thaber kan muchiang don ania chuan hemi kan video lo en tu zong po kha tuna fight munom tak mai hi a mun nge ya en effect turin kanin so mol ani